Di ko kaham dolok, haino hai 5 ikan dolok diskango, dini ang sanay wak bahan ni loge to obviously tongo lebu, piaz, tei shosha, tei mokhe khamkha baja khamkha koto, tei migdot, aro na kha extra gravy, tei aro ke bakery roki binai, semia, glogo cooler salok jak, sound bahayong no, hai pano. Koloma bagi cooler sara sore mia, saka bo fenda jak no. Suri na hargane. Sakong tumani, di ko roki no, hindi kansay. Sampai kotor baja. Kolom mani kumar, cooler ya kibongnya. Kolom pano, wahan cele tong ya. Ini aku dah. Sedih baru dah. Duduk, teh, rusun, teh, lebu di sana harga na. Wah.
Hmm. Maksa-maksa baru loh kayak satu teman kiri dari wahan saya. Sana beda-beda tipe lain. Hmm. Hmm. Video hamil ke subscribe lagi, like share lagi, bunyi penuman banget, bunyi penuman banget. Masuk no, bye.